la station du soleil tosa na salamu do zahanyu garimbushiri yaoni khairi na salama na amani. Leo tarehe 16 yame mwahazihizili na 24 gari jiunra wa haruma ze studio za hatu inate de la Republique vorto hanza rambe mani maini kozi jo hujaz jo ka sirini kozi jo tataya stojo ka dhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao uni inate de la Republique ya Singani vorto hanza rambe mani maini asihazi hauhusi shi wari hauhadile lazima rimike ze haki za kibinadamu watukufu kauga mdunga matangazo ya hele dao la Tropique FM ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni ha nyonti pia gamrengwe shabashi na mina madam Ben Swahiba alfamze mbaba wa he Comor actualite sheni nyitukufu ya habari za Comor habari za Comor mwandishi jimla wa hele dao la Tropique FM Badruddin di Kopla Madame Mohamed Di Kero, grand notable Abdallah Najim, grand notable Abdullahi Maisha, grand notable Abdullahi Mzebwahatu Ali Mbaye Bordeaux. Grand notable Ikaongari Mheshimu Mzee Shefu Mjini Juma Khair. Garibu Shuriao, Mama Ilma Paritina Amada Swalihi Pari, Madame Dr. Dada Marseille. Betina udoze mwana nyasi Sule, Big Telecom. Ikao rimambia nuka hasaidia le daho la Tropique FM la station si soleil kanguji hundo iho Marseille ya po harma le jijila unkazi ngari mbushira khairi na salama kozi johu jazi johu ka sirini kozi johu tsataya studio ka dhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu madan rarude ya rihansibani madai ya handani ngarjo subutiri mambiye nukaya ngarjo hurongoza yemhu wa he daula fakhamata rais al-Aqid Uthman Azali nuandu ikao duwa karibu na iwa za kweli bandi ya 2019 waribeililia anwani ambao ngarenda uharuma emergence leo waritole ya picha la saya njambade daula demtukufu mheshimiwa Colonel Azali Athmani no wandu ikao wa mheshimu minhu de mwana nyasi Nuru El Fatih conseil privé kangarjo mheshimu rimuzise haukawa wandu ikao daula inu ngao niyo ngari mbao Mwenyezi Mungu ri emission inu ikomplete he namna riko hufanya ze emission za hatu 2019 wabale anwani ya ukaya garenda uharuma emergence 2024 huwa sili 2029 waritole ya haruma mji waezi wa Moroni mapano wabala anwani ya bili ambao le temps dure nouveau nam ngenyao yede anwani ya leo le temps dure nouveau jusqu'à 2024 jusqu'à 2029 ou 2024 jusqu'à 2029 nam Gamrechei, le temps du renouveau yode anwani mhu wa daula mheshimiwa Colonel Azali Athmani ya ibali leo garjo huzisa emana abanu garjo rudiru huzise emana ya emergence yode mada ya handani ikaongarto sawa mada ya bilingari aminiu riuzise wananyasi maopoza ikao ngari aminiu watukufu le 5 candidats wahima wahimilia ze haki za hao kangwa ambao kawa zirengwa nile jufu kao ngoloni sao au niveau bonze nana hunundani no amini mria hisi ukangabo opoza riwa uzise kaichoka manadamu ujohanda mbaba hanu hashindwa gamjo hufanya siasa tena yode made ya bili yemada ya raru garjo subuti rimoni seni hukaya garjo huzisa ye front commun washindana ne mhu wa daula 2019 hukaya enga mjo subuti kwezi alwaziri mzamani Albarwani watukufu hamandanyi mhime tena mabe ngamshinda nao na Colonel Azali Athmani na conseil privé Nuru El Fatih kamjo subuti tena mahakume kamnahubulia generation nyirwaji washindana yode mada
ya rihansibanu emada zijo ubira wana diver gamjo dhukuru osonima mheshimiwa president wa he Orange mwanama ikamjo subuti ni mheshimu Daoud Kiki de la République ni mbushure khairi na salama ni talazu Zimbabwe malaika do alioni mwambie hukaya ngamu hubushure khairi na salama na amani ni bite na fradi haruma zendogo ikawa dizo ya NCO nizo kao wa Komora banvi ya kwa jazi Paris wana diver watiti la Tropique FM la station du soleil mianza nifanye 15 minutes plus tard ili mlawe banu ritije rionesa pichabi mwishia anwani na itende zabada sunda ibe Komori joka furahani sunda ibi Komori joka furahani yenda baha 2024 jusqu'à 2029 rawanisiwa yema pano yalio haruma mjiwaezi na mpartaje mission nyimjoko hea nyima sama hea bazindi zoboko mihanza watukufu anzali wandikao ngarongo wao rudeshelizia walio harume daula rieshelizia wandikao kwanza watowe daula zinu izo wambao kangari hansiu mapicha mjiwaezi uvaziwae namna hii l'état du renouveau 2024 jusqu'à 2029 olio yaramilo kangarando arma emergent garja harbe madain ye kwezi mheshimiwa no alio karibu na mheshimiwa Colonel Azali Athman rais wa daula kangamjo mheshimu shado walio karibu naye wenza roho njema na miomema ye emergence ya 2019 iwasili au keja wasili ye emergence la ikao niyo rakaujisiziwa harmaze kampanye kwezi iwasili au keja wasili la Tropique FM ngarusa usala ranyimjo kuangalia roho tukufu kao riwa dhukrubanu riwa uzisa lusala hauka emergence ya 2019 jusqu'à maintenant amono hamem Komori ngula lo hitani nyinyi ngamona kawa iwasili haukeja wasili amono hamem Komori katsuno maji ulio harme kapitali amono hamem Komori rahaka jabasauha priza hajuza ki hama ntilo haruma ani emergent ani ntilo hama ani nsujwa na mbeje ani ntilo na entreprise ngamono shawonda mimi mido uzuziso yabonye daula kwezi ngamo muzisoni ye emergence iwasili mahamitsanu hata makaurudi mshanje le dina la hubalia 2024 lino wasili 2029 à 2030 l'état du renouveau et wakati wabira ukanti kiwastwa kweli ngabo za mkinia ikao sisi Tropique FM ngarjo subuti rambe kasi kardo hiba hasana siti waro mingoni mwa wadongo hinyi izo daula wafanya ngarjo subuti rambe ngabo za mkinia sha titi holiho de jirma ya he daula ne kapasite ilone daula watu hatamle ani mzingamanyo wazia ya daula ngabo za mkinia lapitali el maarufu ila ngabo pare boko harma sheisi wa shanzuani billahi wa rasuli ezizinji zibiri yabo ngabo mahala kukoja kahubiria na muhatia emhu wa he daula jerikaze moroni hambu surur wasilimbajini ngasina plus de 50 ans karjaona pare hamadeila nam shukra njaba kabatiza saa ya mrina dunia shangabo biswara ikao zinji za tawa gamuzise daula emergency timu kwez kozi johu jazi joka sirini kojo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao uninate de la République ya Singani
wori tsohandarambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mmekenize haki za kibinadamu. Raisi wa daula Nur El Fatihu conseil privé Mwananyasi mheshimiwa 2019 ware wa voti banu Colonel Azal Asmani hachagulwa ngabo banzi wambo kaja chagula si Tropic FM ngarambo hachagulwa yode haza hatu maguverneri wa hahe wachagulwa ngabo banzi wambo kaja chagulwa ye muwe daula hange na ensemble ya hahe madepiteo ikao ngabo wanadamu watsohelewa mana depite rangu ranyia atangao makadiri watsohelewa amma msajaja ndo watongonis eroli ya depite wingo ya daily lebavu ya mkazi ya rawe yaje haruma lebavu ya rawe yaje haruma mji hunyuma ema depite ya 2019 jusqu'à maintenant kabati mrujo subuti haukaya zioni si wanokaya ketuta habake opoza haruma ya assemblée ya Fakhama Rais Colonel Azal Asmani shenge bidiu zenongo isosi nyongohe haini luwai jojo assemblée mheshimiwa Mustadran mtukufu ekahamba ngarvote luwai nubaini die jo favoriser daula eba député wao watsonyogo hawambe oui esha ziyarilo haruma mzingamanyo banu kwezi hinri ya emergency waswili au keja waswili tosa na salam yo bakati ya hemu wa daula ngena assemblée ya haechi zondaru tambama gouverneur wa hezi siwa ema gouverneur wa hezi siwa sireni ndio wakanio na sireni kali basi na mishahara bako wa hansiziwe ma gouverneur wao avi harumai luwa ya 2019 watukufu mrangali yao waheshimiwa mrangali yao waheshimiwa ikao garjos butiru mabiani ukaya nyoru kanga mrongo wao haruma senyi dozino na reshelezizie wajao na reshelezizie walio harumai daula inukaya ede namna inu ndabo zinuramba wabanu he adabu na hishma haukawando walezi wa hatu wai wema roajao waudu walezi wa hatu wajohu kawai wakewema sha lazima riwonise hesheo shahatu ezinu kweli zinambao haondrabu mriara hara safi Colonel Azal Asmani ranguye yezi ya 2019 ateje honraba ronda tsaima mfukare kajaka na opoza harumai daula ya hai ma gouverneur ma député ma préfet ma maire eshe zingiri shilio harumai daula emane mbabititi afanyishi hazabari wafanyi mbabititi haumri anabie kengabo mji haubavu fulani ye député wa hahe ya votewa rangu 2019 ikaonga obangi wambo kwa ja votewa ya wahalikodi hauye gouverneur mshahara bai na sireni kadi ngari uzisawo ka emergency heli monao ataraka ujari changer et anwaninu le temps du renouveau 2024 jusqu'à 2029 et inu ngarenora fanyishihe hama 2019 et ma député wa utu 2025 et de namna inu bausa huparise ma gouverneur wa heze siwa zoziraru ngawe na honkodeni wa hunika o aminifu banvi ya wakomaru ngwaboka ema gouverneur wala kwa jahunda shasi Tropic FM ngare ambao ize daula ya hamba ukaya wodo wa votewa sikartushina na mrubam na mjia harumo mji wa Moroni kapitali jitukufu ya hatu mwangalie heli havaziwa ema pano ikaodo nyambao banu ema yani ema zinanu
tibahi tena ngatende ya nisaukaya renouvel ya hoando azadi abo mngwa hibenza ke hoando ume nde anwani yabadiwe safara lewe nuri kanzari uzise hamutaswara uka kartuta haze video zatu zido kande garanzo zido kamfubi hili wandu walio bonti jubano ikawe kredi ya haongwa wautia wadungwe mpango he daula Tropic FM waishie waamini zorambao waamini ukakweli inde hili alavimu rende karjamba karjaporo weha si uweha shauto himaba anu baba Tijao. Ye émergence ya 2019. Komori hawa suli daraja. Ya huenda renge fumbu. Hudarini. Ya tawaze. Ya fanyeze nugo zahe. Mkomori hawa suli daraja. Ya mbahinwa hula. Hula mbahinwa hula. Ireo. Gashimenye hao. Mabade kabati kura milliard de milliards mwa daula hazitoa emergency wasili madepite wa 2025 de namna inu mpaka wadungane ne parti serse patike opoza hama de madepite wa 2019 lisala rikanza ruonise anwani inu rifunge banu rikensi riuzise watukufu ikaongwa ende sawe daula de mhuwa he daula nane mwananya sikao Nur El Fatih conseil privé ikaonga amini ukahamba la génération ya hema jeune do atende riuzise ende namna inu ngarende leo namna inu 2019 riwasulisha ngabo za tawa zinji shangabo za mkini hamri na dunia nde daula jana skaneri ay abango jo shamri ambe haya umes oui rtidihe ndo biya jana skaneri almaruf itati colonel Azali Athman tosa na salam do zahan rilawa harum mvawo garinjao harum mvawo bili ikao garjo subutiri bambieni hukaya ekaya garendelewa na wana mipango garjo dorenga wana ishrahi watiti watukufu wanzani banu ngari uzisao ema opoza wale mawe mhu wa daula wabao kwa jakiri ukadena mna ila zabira le 14 janvier kwa na ukiri zi alama rizoni sabanu ki diplomasia hwandwanu gyo ku na ongwa wanao na okwati sawa no wandwa wa 2019 ngari amini ule 5 kandida shangari ti yao talikiri uzise mndio fanya siasa tena ikamshindwa SNT ya JASEM 2 ya JASEM 1 kwezi nzi watu albarwani kwezi watukufu wa Francome gamjo usubuti kweli mfanya siasa tena wakati ubiri wakati abo saubiri hiyo generation nyiro ajido jeuhima ishindane na Nur El Fatih conseil privé haumwekeza ngari uzisao kanga mjo kama opoza tena pour moi si je me kan conseil kam sikema opoza e kam shindo bana sikema opoza na mbulia generation nyiro aji ikenti Okari wa Komora hawa nambe wangazi jamba ukaya umkomatora ule twaba hii umkomatora ule twaba ko zijohuja zijoka sirini ko zijota taya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao unu inate de la République ya singani borsonda rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hawadile la dhimuri mikenizi haki za kibinadamu ndizo Mohamed Daoud ujula hele tina la
kiki ministre mzamani mheshimiwa mtukufu president wa Orange mwanama tena ni mombela odua mga muhifadhi rairo wananya bandi hatahwa ni mahakama ya rohe ambaka tsuru haukaya ngujuziso baadhi ya mahakimu ikauti hadi sinami nao na sinatihu za huwaza sinama metre kabo mziba hanambia ukaa simuzisa walaki kinge na haki bwana kandida president ambange na haki je amba ngebidi mtukufu hamando la yani kwa kirtasi ya onisio ze limitiza hahe zojo kurudia mimi bangwa mjuziso uka emri ya shindana na koloneli Azali Athmani mheshimiwa rais wa daula mruhamando la mwaone marengo ya unjilia harumezi siwa rangu mwali rangu nzwani rangu ngazija yalona parti kosto ijibu wa Komori ngie kweli hoso jatolo prizo vetina kahamilwa yamiloka kutina droit ya hurongowa ngiabo mruhamando ngusojo kubali hakika ya Mwenyezi Mungu na we maji ya hahe siasa wa mdumu wa maji wa hahe siasa yedem na ijana ulio haruma generation amande ila yalona parti mwaona ukaya hafanya mahami tanu ne mhu wa daula harwa parti ya hahe washangirie daula iliyo baam shahaju somhono na kabla ambage kandida 2024 nge kweli mruhamando ze mali kaundizo yazitoa ikao katu amini ukahashindwa ikao katu amini rais wa daula ukahavotewa gekweli ngutoranti wake bahi atidiseuzi amfikira ma urijali wa mwanadamu duo tisha baadhi ya warongo ni saukaya haziliwa zenongozo ntipi atashahula mimi takenga mumjuo ulama nansi president wa Orange mheshimiwa president Mohamed Daoud wala hata kaimati yahula maana wale uyenshina ino wa Komoro wamirani wamijini wala hata kaimati yahula gujohula le peka okay hula kama amini upande huo kwezi watukufu wanzani gemro hamandu wodo toranti ze haki hizo bahe so amin sawa na rasida harudia paro shaharaya aba namumrejeze yode namna na kanzani birlie haruma sauti yinu nimwambieni watukufu mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM ukaya entia hatunganzo ukweli entia hatunganzo urijali entia hatuketutsa hauvamuo entia hatunganzo mwanadamu ya amine mahala kaudo ya faliki obanda wasuliban ewanzo muwa daula ya ukubali ukaze fikra ndezi nabakiho owadungaye masen kandida walo kinyume onisoke ezitindei ngendo nai nambaki hunu hubul watani min al-iman hubul watani min al-iman hakwesa sijiniensi imana rawasuli daraja hamande hii ya ubamuo na mafutoma zinunzaya za wanadamu wengi walona nzaya watu amine siasa yinu ngabo wandu wa loharume daula hiyo warambwao kangabo zibirao na yi shangwa aminiu kangwa oradhi eza habo zikirio maudu chokia maoni wapari hanihe waonisi wa chao rangu mafundi hata maalim wandu maesturi kangwa aminiu kangabo zibirao na yi shaho hamba tijao ila demana boko mimi hautani ba mpango wangu miu bushuria Jamfar Ahmada mtukufu makam raisi mzamani ya dugana na Colonel Azali Athmani ya puharuma lejera la itanda mjini mjini itanda mjini Jamfaru kamingoni mo wana mawatwani hoju somhono na kabla o wandu ema vice president wakana ona Jamfaru ngwa ondaho makatiano wahisa ngwa ngabo wajo hulangwe
ngenyao au kajamfara au ni utukufu wae no aminifu hambati chao sharia tindeshi zinsino zora fungana ne Mungu wa daula haonese jirma ya hae haonesa wawatwania wa haoniso msumo wae makam rais ahli jamali allayl jamfar wa amada mtukufu garjoho na wakati unraji na riduge mfuradi Allah mzate utanga baba ulenga wajileo ndaudi hoenda Allah usubiri nesinai waonao sinuzi umbe sijisitabi hao usubiri nesinai waonao sinuzi umbe sijisitabi hao watukufuanzani ngamjo rudini mwaniseni eshanyatsi banu tijimlisa ukaya rinjia harumao mji waezi wa moroni anwani kao ibaliwa ne Mungu wa daula harumaze voti hau harumao mwendo 2029 le temps du renouveau olihoya ngarenda uharuma emergence wabadile namna hiyo yaode mapicha ya jihundao moroni siuzisa ya Mungu wa daula mtukufu Colonel Azali Athmani hukaya emergence itimu na minga muamini ukangabo yandisa ngam amini ukangabo mahala bokoba kaudiro harmezi siwaza hatu zanzia ngam amini ukahazifanya shayeta nema haikao do yarumisha harume daula nezendema hizo zelila ngizo shahidi eri waswili au karja waswili harume emergence nido mjuao c'est à vous que vous avez à les juger zona bao imade ya bili sionesa walio kinyume na Colonel Azali Athmani ikamshindwa ngamjo kama opoza haunga mrejeo makazini mbulie generation nyerwa jishindane na conseil privé Nur El Fatih suala tilo